وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi ini sab kita niyo hadaman na to ini insyaallah ta'ala serta yang guru mulia mintag suko sin pagpatum tumawag to ini insyaallah na magpalugay tukbal ko na siya kadok taniyo wairun narupayang din kanisya Abdul Nasir Abdurrahman fal yataqabbal siratu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: وقل لعبادي التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulirin dito mga kakasisin Allah Ta'ala tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu ha kabiaksahan. Umatud na isab kami ganap pangadyan. Maun pahadarat sing kamu. Hari hindi na sadya inabutan sinsuarin. Ada po ning ganap pangadyan. Iatod na mo maun pahadarat sing kamu. Ayat. Ikakay mantagto Suratul Isra. Mga kakasisid Allah Ta'ala di ayat ini. Kasiban lasa. Simahasut simahatinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga ipon niya. Aula-aula na yung mga bariman usog, ibang bariman babae. May tayad to. Sila ini naglugto diya dunya. Iarad nila in kabayaan sintuhan. Wala nila na iarad in kabayaan nila. Ang kabayaan sinakal nila.
Aung kabayaan sin napso nila. Aung kabayaan sin syahwat nila. Aung kabayaan sin pagisunan nila. Wala nila na iagad. Iniagad nila, piyag-isunan nila katan, makada kabayaan sin Allah Ta'ala. Natibuk na po nakumpulin pangatayan nila. Magtag-ipon, pamahasot si mahatinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biya si mga sila panagnaan, nabutukiwan sin nabi nila. Piyagtaayunan nila yung kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Limanyot, yung kahalan nila marayaw. Akamuhi, awla-awla, tiyatagamahan sila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paghulaan sa rayaw-rayaw, hadlaw ka na. Mga anak ka po, tainghurantan yung palman sin Allah Ta'ala. Amin pamaugbog si mga barimang. Wa kulli ibadi. Palman sin Allah Ta'ala. Panabi kahinapusan, Rasul kahinapusan, pamungan, iwan baitaan, pamanga bariman usug, iwan bariman babay. Pula-pula mo yan dayaw. Dahil nga Tuhan harap pa Rasul. Dahil nga Tuhan harap pa Rasul, dahil nga Rasul harap pa mga bariman usug, iwan bariman babay. Inhalga. Bukon bariman, wala kanila. Di nila tuka na naman. Kaya yung bariman. Kaya na naman nila yung pagkaon masarap. Kaya na naman nila yung pag-inom masarap. Lawi in lanab, iwan sin sarap. Hapangatayan nila, haswara nila, hapituang gautabaran nila, in sumambag, sin kabayaan, sin mahasut, si mahatinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pabaitaan ng bariman usog, iwan bariman babae. Unin pabaita yan. Kalasahan sila sin Tuhan. Kaulungan sila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hakabuhi. Kauhaan tagupat ka dyan, hindum, iwan sinadlaw. Di kaukukan simbihan. Imbar iman halom kuyag. Ingkatan pagtaat nila, ingkatan pagibadat nila, halom kug iwan kuyag. Dahil nga sa babian, di sila laulun. Di sila laulun ay nang marayaw, di sila lisuan ay nang marayaw, di sila magpahil-pahil ay nang marayaw. Naita. In sa baba narihilan sin Tuhan pahalain hinang marayaw hambuok, hangpu karayawan in hambuok. Impalilit tuwang nakauntong nambuk pilak, hambuk pilak, nalaw nawibian. Sambilaw na rumin, yung kabun na to na rin na to natambulon ng tinda. Inibadat mo patuanin hambuok. Inhad pababa, magdihilin Allah Ta'ala, tutungbasan at tawakarayawan, hangpu. In makakuyag patungod, in hambuok makapitong gatos. Aon pa makakuyag labi nga ito, lipatun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala na piaga dinumbol. Wasi'un alim. Kita mo yan mga Tuhan. Dahil nga sabihan ng bariman, halahom ko, giwan kuyag. Ing kuyag na biyad turagbus, naranihan tara niya magkahi. Pakuyagon niya yung pagkahi niya. Wa kulli ibadi, bayta yung mga bariman. Kalasahan sila sin Allah Ta'ala, kalasahan yung kataan piya panjari, kagawa tartantuin la sa kanila dahil hindi dunya aula-aula kalasahan sila adlaw kanakan. Imbukon bariman di sadyasan dunya la sa kanila.
nagkasadapan na sila. Kaya bang sila rin magpinda. Maun pakabayaan sintuhan, di raha dunya inla sa kanila, way nala sa kanila, pag-iig nila rin niya dunya. Nah, unin ni pabaita, yakulul lati hiya ahsan. Baita yung mga bariman yan, piun nila in sarayaw-rayaw kabtangan, hipagkabtang. Piun nila in sarayaw-rayaw suara, hipagsuara. Pula-pula mo yan, Tuhan. Amo yan, tinipabaita sin Tuhan kan. Bukunin ni pabaita, mapuas na dito. Yakulul lati hiya ahsan. Piun nila in sarayaw-rayaw kabtangan. Naunin piun nila sarayaw-rayaw kabtangan. Al-layyinu wal ahsan. Aming kabtangan lam malambot. Iwan way na makaliw indayaw. Uy, may tayad to. Sabab sintu. Pabila piagkabtang na marayaw, in nagkabtang, mabarakat, in nakarungog sing kabtangan, mabarakat, in piagkabtang niya, mabarakat. Kayan Tuhan, napapatahan yun, masa natubiyaon. Bang mahal gain alta, mahal gain kabtangan marayaw. Nabihaon, mahal nga in alta, mataod, wala man doon yung kabtangan marayaw, naturan yun yung kahalan na tubiyaw. Halaumbay, nagakal na pasalansin. Magbakay, nagakal na pasalansin. Magtay manghud, nagakal na pasalansin, di na makakabtang si marayaw. Saan yung mga tuwan? An yakhtarul kalam ni papi sinallahu ta'ala yung kabtangan marayaw. Magbarakatin nagkabtangan, magbarakatin dimungog, magbarakatin piyagkabtang. Bari-iman amo yan yung panindog nila. Bari-iman amo yan yung pamagbog nila. Bari-iman amo yan yung pagsusuara nila. Ayan mga tuwan. May tayad to. Sabab, sindayaw halawang pangatayan. Sabab, sindayaw halawang pangatayan, gumawa pahinang kikita sinta. Dahil nga sabab yan, in pamung sinta umakkakatutan niyo, hamasa sinabi, hang po tagto katahunin na biroon kanila, nagumban-umban sila. In pamung si mga sahabat, Madinatul Munawwara, hang po katahon sila, iwan sin nag-abot sila, pakitaon na tuin Tuhan sa rayaw-rayaw pangatayan. Pakitaon na tuin Allah Ta'ala sa rayaw-rayaw hinang. Naim masa natubyon na baliskat. Pakitaunin tao. Parungunin tao. Dahil nga sabab yan, piakita manin tao na hinangin-hinang niya. Piarungog manin tao na hinangin-hinang niya sum'a. In riya iwan sum'a takabbu. Ang pawang marayawin atay, dumayawin hinang. Bang di mayawin atay, di mayaw ing kabuhi, iwan di mayaw ing kamatay. Bang di mayawin atay, di mayaw ing katan hinang. Way hinang pag-akkal, way hinang sa puti. Atas niya magpa-akkal, dahil si mangakal siya. Atas niya magpatipo, rin si manipo siya. Tayan mga tuwan. Nayari kita niyo hamasa
sa lago-lago pitna, sa lago-lago musiba, sa taod-taod kangian. Imbar iman usog, ibambar iman babae, tumangkis. Labi aw lahi tangkis sin Allah subhanahu wa ta'ala. Janji sin Tuhan, haumat na kauna, haumat hakitungan, aula-aula janji haumat ini, bang sila mamaugbugda hakabayaan sin Tuhan, haatay nila, hasuara nila, hapangatod nila, hapito ang gautabaran nila. Wa inna lanansuru rusulana. Firman sin Allah Ta'ala, kami in mananabang. Bukun saan tawin mananabang. Nabang tawin mananabang, ang pakwala ti abang, nalong mo rin ako makadkay mo, lumaga ko paltiro kaing. Sayan tuan. Allah subhanahu wa ta'ala, piyabaitanin ummat haulenin namin sa taud-taud. Allahu ta'ala mananabang. Natabang niya in nabi iwan simyagad kaniya. Damik kiyan tabangun niya ra in nabi iwan rasul kahinapusan iwan sinumat. Kagawa aun syarat niya. Unin syarat niya, suway sila mahinang bariman sa bunar. Al-imanul haqiqi, al-imanul kamil, amuin iman sa bunal-bunal. Amin hindu sing kanabihan iwan karasulan. Batin problema na to biyawon, bukon pagkaon, bukon paginom. Wala kita niyo giyutom mapagkaon, wala giyutom mapaginom. Giyutom kita niyo hapagiman. Majaatul iman. Giyutom kita niyo pag-iman. Pula mo ng bukto, nang kaamay naat sa dyan, nakahangpo na minong kahawa. May naat pa yan, way panabot yung matasuwa. Way painjualan. Yan tuhan. In ni'mat hiyatud kaumat ini, habang man sina makapag-ibadat sadya, marayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Yaqulul lati hiya ahsan. Ini pamung nila sadya, amuing kabtangan marayaw. Wa an yatrukul kalam al-ghalid. Ayaw nila ipagkabtanging kabtangan, masakit halom simpangatayan. Mabula kin nagbubutok. Yan mga tuwang. Narul fitnah. Bukon siya mahinang nurul imani wat tauhid. Ang paingkabtangan, al-layyin wal hasan, nurul imani wat tauhid. Wal kalamul ghalid, ingkabtangan, yaun halawm ni in pagsukna, yaun kaniya in pagigil, yaun kaniya in pagtaas-tiasi, narul fitnah, narul hasad, nagdarasing kayo fitnah, nagdarasing kayo pagigil. Yung pangato na to sing kayo, amo din yaun, mapasuyaon. Aun kayo rin na to, kana naman, napupod na yung karayawan na to. Amo na yung kayo, pag-igil, iwan, pagjangkit. Naimbar iman, yakulul lati hiya ahsan. In piaglapal nila sadya, in piamung nila sadya, karungukan sintay nga rumagpakpaatay, labireng sin eyes. Labireng sin bulawan. Labireng sin mahal nga hakatanin ni. Mga anak ka po, bangday nga tauway san halga.
Sa bangdaing hatuhan, amo na in sa taud-taud halga. Yan mga tuhan. Nauno yan in sa rayaw-rayaw yan. Pagtaat patuhan. Pag-ibadat patuhan. Iwan pagjikir patuhan. In nasabot to yadto. Tarikuna ilallah. Dan natu hikabatuk patuhan. Hakabuhi sambil pakamatay. Naindan, iagad na to bihaundan sa jaharap patao pahula. Misanindan sa jaharap pahula, hantara sintaw, bang muri kaingatan, malawa na kaw. Kaya nga sabab yan, hiduan kita niyo sa kahawa, sambahayang pagduiban sunnat, ihdinas siratal mustaqim. Tuan namu, tunyukin atay namu, hidayatin atay namu, harap paraan, mabuntun. Naingkatan si Miha. Di madto pa mabunto, di dumagpak. Sabab mataod kahapitan niya malingkat. Mataod magkambay ka ni harap mo nalong na mari. Makulasog palong nembaran mo. At-ta'atu wal ibadatu wal jikru tarikuna ilallah. Dan natu hikabatuk natu paran kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan yung mga bariman usugi bang bariman babae. Na, uno pa yung sumunod. Inna syaitana yanjagu bainahu. Ingatan niyo. In syaitan larakun yung pagkasilasan niyo. Ipapaingat ka to tanyo yung syaitan mang larak. Tanyo yan tuan. Imuna larakon antara sinipo ni bantagipo. Nalarakin atay na tudyo patuhan. Sa patunang nyari malarak. Mamakahanggatos tagkayaman. Kumusta hon? Kumusta ka ulong ni? Hindi na siya misandilan pahala. Inlapal niya makaminsan. La ilaha illallah. Di lumamo di malaikat. Hantara nila iwan sintuhan. Magdairik. Daing hanap glapal harap pamahasot si mahatinggi. Way tuwan inu sintaw. Kalaong niya, kain na sa jayad, tunay patak, kuri matong pawasington. Kunin patak. Ay, yakulul lati hiya ahsan. Ingkatan marayaw yadto hapaan sin syaitan. Di nakahapaan sin syaitan ni mag-ibadat. Aula-ulay magsasambahayang. Tarawain hinangon sin syaitan at takhrisu bainahum. Papagkaluhon niya ay nag-ibadat sali-sali. Dahil nga sa wabyan, bang kawukon na baing lasahon. Nag-ibadat kaw, ini kawungisan na sadya. Na, yan to na imbayta sin syaitan. Pagkakandi na masasaw, magsambahayang dakaw, magsambahayang dakaw magrib, magsambahayang dakaw suwo, ingkatan sambahayang yan nakaw masasat, sa tuntara kaubos magsambahayang, ini kaw yan, baing astulon, mga ngalo, mangiadat, mangiingkatantan. Ayan mga tuan. At takhrisu bainahum. Papagkaluhon na mo da kamo. Hari nga sa wabyan, bang nakanana min atay mo pagkalo, law mo himas syaitan ini. Yupsidu bainaka wa baina Allah. Larakun niya yung karayawan hantara mo iban sintuhan mo. Bang larak na yung karayawan hantara mo iban sintuhan mo. Biya din na yung patao. Sin amuyad timpuunan sing karayawan. Inna syaitana kabunal to din syaitan yan banta niyo.
Dahil nga sabab yan, way siya inihundong taniwa pagjiharan. Jihadul qital, aun waktu ubos na. Dahil jihadun nafs. Way. Pahil sintawin jihad ini. Jahidu ahwa'akum kama tujahidu a'da'akum. Pagsabili niyo, napsu niyo. Along sin napsu mo, napsu pagkaon. Makaon na biya, unang man tumagkan niya lang yari kami restaurant, magtunay sa. Bang ikaw to? Magtukaw? Aun wala na kakaon. Ini kau nakaruan ako kimaunin siya. Uway pa. Unim baita sintuhan. Wala tubajjir tabjira. Innal mubajjirina kanu ikhwanu syayatin. Ay kau manglupas. Nanakaw na ko, kumaon na kau siya lupas. Amat tau duwi nakakaw nyo na gadi-gadiawon. Bata-bata hiluputin nila pa ding-ding. Sabab din niya kay ingatan isuin ama niya, isuin ina niya, biwit. Ayan mga tuhan. Nah, unimbeta di ka to. Inna syaitan takid. Bunalto din syaitan yan. Bantasin Tuhan. Iwan bantan niyo. Yan jaubay na humunin hinangun niya yan. Larakun imarayaw. Aula-aula wug tuunin parsugpatan. Hantara sinipon iwan tagipon. Unong pa. Inna syaitana kana lil insani aduwan mubina. Ingatan ni umarayaw yung syaitan yan. Di man jari magsulod. Wayroon makanegosita antara iwan sin syaitan. Wala na siya yampun sin Tuhan. Yung syaitan, yung pagnganan syaitan, wala na yampun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan ay kaumig di nga pagkamanusia. Sayan mga Tuhan. Nah, inna syaitana kana lil insani aduwan mubina. Unin natin ya, min kadimi zaman, dahing pamar sa panagnaan. Nakita na sinallahu ta'ala, in syaitan banta na to. Napagbaita niya banta na to. Aun napakukos na to. Bangdaing kato taniway. Bangdaing hatuhan. Mabuka in syaitan. Bangdaing kato taniw. Nalamian na dya. Kau nag-asusad dya. Sa bangdaing hatuhan. A'udhu billah. Tialaw na. Allahu Akbar. Tialaw na. Narang muwasaw ninyaon kata namin bawasawn. Sindu biwan sinadlaw, sinsumu di bang gumuwa, singkatan yaon, di nalawong mag-isab-isab kay mong syaitan, limu ka na. Nasa kali ikaw nin limu ka, pialo ka kaw sing syaitan. Tayan mga tuan, na yadtu in ayat, hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ulungan sinallahu ta'ala manusia. Mga anak kapuatiranan, magkangunahan kita ni ulung sin Tuhan. Ampain ulung sin kita ni aun na ama, di na maulung ha anak. Siyo muna kulaw niya pala ini. Sambil sa paliunin pulis lang na jila na. Pula-pula mo, yari kita ni Masa, hipajil sin amay nanak. Sarang ya tupunon ng kampung niya, mga kampung niya, ng pulis sa gawin anak ko. Nasa kalibihawon,
Madtujilan yun ano. Nalaw simpulis, di na mo majil. Sabab, inanuntut ha anak ama. Di makajari. Ikaw na rin pa makajari simbian haunin hina. Ang kanya turi makajari, hipauuu kaniya. Buko ni papajil. Kita niyo yan mga tuwa. Na, unimbiyata sin Allah Ta'ala pa, nabibiyata sin Nabi Katu hadis niya, rahimallah. Kaya ulungan sin Tuhan. Magkagunahan kita niyo ulung iwan lasa sin Tuhan. Bang nato napakain ulung iwan lasa sin Allah Ta'ala. Kala khairan. Ini pamung niya katantan pamarayaw. Di siya mamung simangi, pabaran niya, papagkahin niya, halaumbay niya, katantan niya to. Di siya mamung sinmangi. Di da siya mamung pangkal. Maita, kaya ulungan siya sintuhan. Bang niya hinangin kaya ulungan sa sintuhan, paganim. Biya sin nagjihad sila, nang daog sila. Bangkaw nakakabtangan pamarayaw kabayaan sintuhan, nakalibirit kaw. Nakawa mo inrani, may pangaltahalom singkaw man. Nawiyaw tuhan, nakawa na sin syaitan inatay mo. Inyaw long niya nagsambahayang niya, umisan siya nagsambahayang, kako da. Uy, mita. Yaf'aluna sala, wa ya'tuna sala. Hinang niya dyan sambayang, kabayaan niya. Miyad tuwad dyan siya nagsambayang. Bukunin sambayang niya, yukimuna sala. Hitindog niya yung sambayang, hakabayaan sin nagdaak kaniya. Nawang niya tindugin sambayang, hakabayaan sin nagdaak kaniya, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Indayaw sin sambahayang yan, di siya himinang sindu sa siwi iwan do sa dakula. Aula do sa dakula. Tanha, kagausan niya puun mata niya. Di umatun. Kagausan niya puun, intayngan niya ri dumungog. Kagausan niya puun, insimud niya ri pabisarahon. Biya sin papahaliun kita sin nabi hadis niya. Di ko na lang niabutan. Tagawa ingi si mga tao ini, di misan sila pahamutun sulga. Inhamut sin sulga, malayo pakahamutan, nahamut sin sulga, di sila pahamutun. Unuin dosa yan. Amunin dosa hamasan, amunin pit na hamasan na ito ini. Amin piyagbayta sin nabi na kamataod. Pit na simbanu Israel, amurin pit na haumat ini. Uno yan tuan. Di ko na laong sin nabi abutan, di ko nakakitaan sa dumatong kaniyo. Uno yan. Tao nagbabadyo sa naguhubo. Tao, way na tuod badyo. Naturan niyo tuan. Mataod yan. Way inu-inu sintaw sa imbar iman, piyag inu-inu niya. Himapuk siya, himali siya, iban limayo siya. Ijtanibu, layo kamu. Ibtaidu, layo kamu. Ijtanibu, hali kamu. Iban tapuk kamu. Imbukon bariman namantayan. Ampay miyan, rijiki siya inilong niya. Tuhan. Jakpat kita na nga rijiki. Biyanon hanin 5 pataas. Waliyadu billah. Na kaulungan sinallahu ta'ala. Inipon niya usog, iwan sinipon niya babae. Kala khairan, inipamong niya sadya marayaw.
Bang siya nakapamung marayaw, in aturun niya marayaw, in dungugun niya marayaw, in hiwal niya harap katan pamarayaw. Dahil nga sabihan, hakay 100, inna amrahu kullahu khair. In katan hinang niya, in resultap marayaw katan. Di magbunga pamangi, imbunga niya pamarayaw sadya. Maita, yaong kanin dua. Kawahan tagupat ka dya. Unin dua yaong kaniya. Sabar. Aong kasabar niya. Pasyabru janin, intawang aong kasabar, malingkat tinatay niya patuha. Nawiyaw nintaw, maglag simbadyo malingkat, unuwalong nin badyo malingkat biyahon. Unuwalong nin jacket biyahon. Lisagambok sindo, medyo naglalag sin jacket. Amin bagoy ngan lim. Misanda kuman ukay-ukay, bang man kawakan ning ngan sin jacket ito. In baya sin tao sinamin badyo malingkat. Ayan mga tuhan. Na, rahimallah, magkagunahan kita ni upaglasa, makadhatulan kabayaan sin Allah Ta'ala. Fasyabru jamil. Siyabalan niya manindakan. Siyabalan niya maninliyangan. Siyabalan niya manin ununuri matungkan niya. Ing kasabay niya yad tumalingkat siya. Bainahu wa bainallah. Antara niya iban sintuhan niya. Piyasaran niya na inlingkat antara niya magkahi. Maita. Bang siya malingkat na. Aw na sistema niya malingkat na siya kabayaan sintuhan. Inbungan niya malingkat na siya antara nila magkahi. Di makabayad, di makarihil pahala kay mo, yung pagkahi mo, silingkat mo. Madyo na kauhanggahang kamilyon, di na kumisandilan pahala. Magdirihil pahala, silingkat sin pangatayan, silingkat sin suara, silingkat sin laumiwan singwa, wallahu subhanahu wa ta'ala. Man amila salihan palinapsi. Isyusin himinang simarayaw. Kung basanda siya sin Allah Ta'ala, hakabuhi, aula-aula hakamatang. Na, baka ni malingkat pa siya, nalibirit niya pari, makaatukan niya yung syaitan. Hakatampalan, hakasipukan. Na Yahudi wa Nasara, amoy ni inipamuno nila ang mga Muslimin. Nakamataod na nag-atuwang sanjata iwan sanjata, daw kung sadya sila. Istadi nila, wang uni ni karaog, na ini karaog, lumian natay si Muslim. Uni ni kalumi, na agarun niya na dyan napsu niya, agarun niya na dyan syahwat niya, di na siya makad hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hamuyad to mga anak kapo, in hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na, uno pa yan mga tuhan, ini pamuno sin syaitan, allahu. Amo na ingkabtangan la paidatapi. Dahil nga sa babiyan, dahil ta sintuan nakamataw dahayat, imbar iman usugi, imbar iman barai. Wa ija sami'ul lagwa a'radu'an. Pabila sila makarungog simbis saraway rakapusan. Bang nag-aalop manaykod. Bang nag-aalop mamaid. Bukon pagamahan. Mamaid. Wauno. Wa ija marru billagwi marru kirama. Bukon manukna, bukon manglagi-lagi. Kamu nanin tao mangi, akwin tao marayo. May ta kamu magbihan. Bang siya makarungog na simbis sara. Way nakapusan. Magparayaw na siya kabayaan sintuhan. Pakayon niya na yung kabayaan sintuhan na uno. Kariman,
kakayon niya na in karim, tao marayaw siya. Bukon siya manukna, bukon siya mamungmung, bukon siya manglagi-lagi. Kaya ni pamung niya, wakulu kaulan tayyiba. Kulu kaulan sadida. Ini pamung niya, aming kabtangan, dumayaw, nagkabtang, dumayaw, amin nagkakabtang niya, dumudong na siya. Iwan makatali na siya, mali na tuwing kabtang niya. Yan. Intaw yadto. Usog marayaw siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhina hum anil lagwi mu'ridun. Timatangkis sila. Dahil nga kabtangan. Dihi kabak pala. Uy paida. Nataliun na to na yan. Banguno yan. Naring ha mga kabtangan yan. Pag igil, iwan, pag jangki. Mga anak ka po. Aun biyay ta katutan niyo, sinta Makka, iwan sinta Madina. Mubashirat, kakukuyaran. Kakukuyaran, hantara sinipon, iwan tagipon. Uno yung kakuyaran niya. Ar-rida bima kasamallahu alaik. Kuyag kau. Haririhilan. Tupungan kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ay kau mangigil, ay kau iminggit kanila. Kuyag sadya kau sinuno-uno na tupungan kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bang mabihanin dagbos, makuyag kay mintuhan mo, makuyag kay mo yung mga malaikat, duaahan kau. Ay nakaw mga duaa, ay nakaw mga nga panday-panday kal dumua sa pagpakuyag na sadya kau hakakuyagan, piyakuyag kay mo sintuhan. Duaahan kau si malaikat. Hikay sa hikaruwa, ay muhundungi insambahayang 5 waktu jamaah. Sa lugay, kauyaw na sambahayang mo naglilingkod. Diuruwaahan kau si malaikat, intindog mo ilingkod. Dugay ang painduaan mo. Aula-aula, puas sambahayang asyar, iwan puas sambahayang subo. Ay na ako mag-usos, bangwirong dalihap mo maraya. Emergency. Doon na ako halugal piagunon. Sabab, duaahan kausin malam. Murah-murahan, mga anak ka po. Kung saukat na kita niruwaahan si malaikat, di na kita nirumuwa. Indua asin baran pabaran, way tampan. Indua asin maas paanak, damikyan, way tampan, ay nakaw sumuhon. Magkagunahan na kita niyo masa na to ini. Sabab, ang mga anak tawihan, mga babae, ama lang niya, budyang na ako, ay naman kau maghatod ka ako pa uno. Pa school, di na tuan magpahatod pa school, wat budyang na siya. May ikaw saan? Na ikaw, yatod mo pa anak mo budyang. May tayad to yatod sinama. Sabab, yari kita masama tao di mangi, daing sin. Maniguro inama, suway na siya sumud madtupalaw mamin pagungan. Natuan niya nun, kung may talaw niya, di ko mga andusin, budyang na ako ini, bukun na ako grade 1, bukun na ako grade 2, na ini sambong sinama biya ka to, mangandul ako kayo mo, sabab anak takaw. Kaya di ako makapangandul halalabayan ini, sabab sinuno. Katmitun man kau sinuno. Makakita man kau sinuno. Na pagkayaw niya magad, ando, yaw niyamak niya, katumtuman niya, insangsa hiyamak niya, intibot hiyamak niya, iwan sinlasa hiyamak niya. Na inlasa simmaas, paanak, labi inlasa sinallahu subhanahu wa ta'ala kanila. Na miabot na yung masa na to, tubtub na rin to, salam doaan na mo, ang mga anak kapo at tiranan, uuhon na to, injasyad na to, uuhon na to, inyawalihan na to, pataalukon na to, pagkabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala.
magtayon kita niyo hakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala bang natuyad to na hinang imbihad to in kasanyangan dia dunya iwan kasanyangan adlaw akhirat in nagkakaput in tagkawasahan kaniya Allahu subhanahu wa ta'ala. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.